Dobar dan ljudi, ovako se meni moj Pimpin, to je moja cura Pimpin, uvali kamo god nađe nešto mekano. Znači ima tu iza svoju košaru i igračku i sve, ali ona se uvijek uvali čim nešto spustiš i preslatka je da bi se maknuo. Današnji video će biti malo ovako radna motivacija. Imam vam za snimiti još nešto drugo, jednu veliku donaciju, haul, ajmo reći. Puno lijepih starinskih stvari, ali jednostavno ne stignem sad sve to ni spremiti, ni opet ići gledat i danas mi je malo takav dan jer je već popodne i moram napraviti puno stvari. I htjela sam podijeliti s vama ovu motivaciju. I ovo čišćenje, zato jer stvarno ima puno posla i vani i unutra i Bjor, evo, Selinja na dodir. Ja se nadam da se mi dobro, da ovako uživate kao Bjor i Pimpin, ili bar pola kao oni. I ljudi, još jednom hvala na svemu i dobrodošli novi pretplatnici. Dobrodošli svi novi koji su se javili u komentare koje prije nismo čuli. Volim vas od srca. Polako krenimo. Želim vam najprije pokazati ovu haljinu koju sam dobila od Dani Gregurović. Ona je jedna osoba sa Instagrama, ona ne snima YouTube, ali ona ovako na Instagramu snima storije i slike. I znamo se već dugo, pratim je već dugo i ona imala kao, poklanjala je nešto iz svoje garderobe i svidjela mi se fulova haljina pa sam je zamolila za nju. I evo, konačno mi je stigla s poštom, mislim da će mi biti taman i predivno ovako za na jesen ili zimu. Pišite mi da li vam se sviđa, ovako su rukavi i dosta je dugačka, baš je kao nova. Isprobala sam haljinu i mogu reći salivena kao na lutku da sam je stavila. Evo, baš onako uska je uz tijelo, duga i ima od ispred tu špaku. Ta špaka dođe negdje malo iznad koljena, nije vulgarna, taman. Predivna je i nije neudobna. Mislim, takve haljine nikad neće biti udobne kao, na primjer, roba za po kući, ali nije neudobna kao što su neke, tako da super. Jer ja čekam da je nosim po zimi za ići negdje lijepo, neću to nositi za u vrt. Hvala još jednom Dani, svaka je čast, zato jer žena velikog srca. Ovo je danas dobio Livio i mogu reći da je jako kvalitetan i dobar kamion u odnosu na ono što se vidi u današnje vrijeme, sve se uvijek rasklima i raspada. On ga je već bio bacio preko terase i nije se razbio. Ne vidim koja je marka, ali evo ako vi vidite pa da znate, ako uzimate šta za djecu, odličan je, znači može dijete otvarati, zatvarati, to oni obožavaju. Stavljati nutra autiće neke ili tako nešto, životinjice, ljude, bilo šta. Za se igrat, predmete, kocke. To sam prije lijepo mogla otvoriti. Aha, evo ga. I baš je tvrdo, kvalitetno, impresionirana sam. Sa oba dvije strane ima to. Super. Ova majica, možda ste neki vidjeli već u jednom videu, čeka za vas giveaway. To je samo konac, ok. A to je od etikete, ok. To je H&M majica, ovako ima ove volaniće oko vrata. To je kao kardigan, baš je mekan i udoban. Pardon, to je sjeno, kod nas je uvijek sjeno. Ona čeka za vas sljedeći giveaway. I to sve te stvari danas želim spremiti jer ih samo tu gomilam. Tu treba biti šah, to srce i ono, ovo sve ne. Tako da od tuda mogu krenuti nositi to i spremati. Ovu košaru želim iskoristiti za držati plišane medvjediće, zato jer uvijek ih ima posvuda i želim da su tu lijepo poslagani ako nekako mogu. Ovo ću spremiti vama za giveaway. Ono sam sve lijepo odnesla, to ću spremiti jer smo prerasli. I sad lijepo mogu to sve obrisati, ovo ću tu samo skloniti zato jer ćemo brzo koristiti. Medvjedići nisu stali tako da do sad će morat biti tu gdje jesu.
to jest u sobi. Krenula sam odmah da maknut ću sve i sve na novo napraviti, promijeniti plahte, iako je prošlo tek 3 dana. Inače radim možda tako svakih 4-5, nema veze. Tako. Ima je puno za prati, lijepo vrijeme, tako da idemo to sad sve poskidati i promijeniti. I onda kad želim raditi dalje i to poskidati i promijeniti, ne iđem na neidentificirani kup robe tu koji mi smeta, koji nisam spremila, jer to je život. Tako da imam još i to. Završila sam mijenjati krevet. To je jedna navlaka koju imam isto već 10-15 godina. Dupla je, tako da samo ona i od ispod plahta. Ovo plahtu imam već par godina, iako mi se sviđa materijal. Ovo je staro nekih 40 godina, a ovo isto imam već jedno 15 godina. Ali nema ljepšeg nego na večer sjest u svježe ovako plahte. Ne peglam za sad plahte jer nemam baš mogućnosti ni vremena, a ni želje, zato jer mi to mijenjamo stvarno svakih 3-4 dana, pa nema mi sad tako trenutno smisla. Pišite mi da li vi peglate plahte. Bjor i Pimpin su u totalnom odmoru i komi. Ovo onda samo na večer uzmemo i stavimo, hoću da bude tu samo to, a ne neka nabacena odjeća i tako. Ovo je moj pačo bez oka, u stvari on je, mislim, curica, imam ga već 27 godina. Sad imam mjesto lijepo gdje mogu istresti svu onu čistu robu, one 2 košare i početi pomalo sortirati i to sve spremiti. Još 2 su ostale. Ovaj najlon sam lijepo otvorila, tako da ga naravno mogu iskoristiti za smeće. Vidite kako je ovo propalo u tako kratko vrijeme. Ne želim to niti reći Dragomir, mi je to kupio kao poklon. Možda ću sačuvat, napraviti šta za vrt, ali mičem iz kuhinje jer ne želim da mi ostavi hrđavi trag. Nažalost, najbolje je ili plastiku, keramiku ili staklo, znate da će biti u dodiru s vodom. Ovo ili ne bi uopće trebalo željezo držati tako u kući, ili inox ili ne znam. Evo, ovo stvarno da vas upozorim, kad kupujete, šteta. Evo, imam baš ove ženske dane i nije mi, znate već kako sve od volje, ali guramo napred. Napravila sam toliko stvari, 2 one košare robe spremiti. To mi je, mislim, najgora stvar od svih. Mislim, najgora. Ja sam za sve stvari zahvalna, ali nekako najteža, a uopće nije teško. Znači, meni nije teško kopat zemlju s lopatom, a teško mi je složiti robu. Mislim, teško. To nekako najmanje volim, uživam nekako najmanje u tome, bi se reklo. Možete mi pisati u komentare tako koje su vaše najdraže ili najmanje drage kućanski poslovi. Ja sad idem detaljno ovo oprat sa Pink Stuff i onda polako oprat suđe i sve to. I sve ovo, naravno. Uspjela sam završiti, ajmo reći, 80% suđa. 2-3 padele su mi ostale i poklopac jer nemam kamo više. To ću onda u drugoj turi. Idem staviti kuhat Bjoru i Pimpin meso, zato jer ga držim tu već 3 dana, moglo bi se pokvariti. Iskoristit ću ovaj lonac, tu sam samo pomfrit držala u njemu, nije prljav.
Moram očistiti frižider, pišite mi da li želite da snimim taj video. Snimila sam bila pretprošli put kad sam čistila prije 3 mjeseca. Prije mjesec i pol nisam snimila. Stavit ću mu meso, korijene od blitve, njih imam u drugom frižideru. Vjerojatno jednu mrkvu, krumpira. Let's go. To neću sad čistiti nego poslije, jer moram najprije spremiti svo ono svuđe čisto. Dodala sam jednu mrkvu koju je trebalo iskoristiti, zaleđene korijene od blitve koje sam sačuvala da ne bacim, malo našeg domaćeg graška, jedan krumpir isto koji mi je ostao i origano neki put dodam i malo maslinovog ulja. To ću kuhati dok se ne skuha krumpir, onda to je dovoljno. I išla sam isprazniti, ovo ću isprazniti tu kroz kompost. Tu sušim ljuske od jaja za posipat protiv puževa. I odlučila sam usput sve ovo prebrisati, maknuti i očistiti. I odmah baciti ovu krpu, nju mijenjam svaki dan, neki put svaki drugi. Ovisi koliko čistim. Neki put promijenim i 2 na dan. Ali u prosjeku, ajmo reći, 1 dnevno. Preporodila sam se od kad više ne kupujem one vileda, one spužvaste krpe. Toliko novca sam uštedila, ne mogu vam reći. Ja se nadam da će vam biti dobra motivacija ovaj video, zato jer meni stvarno danas nije baš bio neki dan za toliko čistit. Ali osnovne stvari se mora napraviti. Evo, puno bolje. Sad ćemo sve vratiti. Imam jako puno tih bijelih murvi. Nikad nisam probala raditi džem ili tako nešto, pogotovo od toga. Ali želim probat. Ako znate šta o tome, pišite mi. I tu evo stoje već 2 dana, moram ih par baciti. Izvagala sam ih, piše da je oko 300 grama. Našla sam nešto, neki recept, kila šećera, ja mislim i kila njih. Sad ću to probati nekako još jedan put pročitati i usporediti za njih. I vidjeti kako to mogu da ih iskoristim, jer mi ih je stvarno žao da tu trunu oko kuće i da ih jedu samo muhe, a ne mi. I to da je najveći antibiotik, one da su najzdravije. Evo, baš bi mi bilo šteta da propadnu. Au. Tako da ćemo probati bar ih iskoristiti. Ako ne uspije, dobro, probali smo. Nemam šta izgubiti osim 300 grama šećera. Evo kako to sad izgleda. Ja mislim da sam stavila previše vode. Piše da treba uklanjati tu pjenu koja se stvara. I kuhat pola sata. Ne znam, jako lijepo miriši. Baš onako jesenski, zimski, znate što mislim? Kao marmelada i tako, baš predivno miriši. Šta će ispast, vidjet ćemo, to mi je prvi put, tako da ponosna sam da sam uopće probala. Ali ne možeš ti micati tu pjenu jer to je u nedogled. Maknut ću cijeli džem onda, ja to ne razumijem. Kako ću micati pjenu kad je toliko ima? Ako neko zna, neka mi piše u komentare. Tu pre mene su samo Bjor i Pimpin, oni ne znaju. Evo kako sad izgleda, mislim da je pri kraju. Prestala sam micati tu pjenu jer ne znam. Nema veze što sam stavila previše vode, zato jer to ispari. To mi je najbolji prijatelj malo došao u goste.
Kuhat ću još malo pa ću pocijediti pa ćemo vidjeti. Mislim da mi je plan propao. Misliš? I evo konačno, moj prijatelj koji je toliko uvijek bio žalostan jer ga ne uključimo u YouTube kanal, evo konačno je uključen jer imala sam katastrofu, ja sam to išla da ću to precijedit, ali to se previše zgusnulo, to je došlo kao karamela, ja ne znam što da kažem. Zato kad je to išla cijedit kad sam ja rekao da ne cijedi to. Ljudi, ja sam u šoku, to je došla karamela, znači to nije marmelada, meni je to došla neka karamela. Ja ne znam. Je da se predsadila cukar i vodu. A da, dobro, okej. To mi je prvi put da radim džem, ali ovo nije džem, ovo je neka karamela došla. Je da se to ne cedi. Help me. Ja tu brižem, minimiziram štetu, mi smo stvorili, ja. To je sve gore. Ne kužim što sam pogrešila. Ja ne kužim, sad si ti mislila da delaš, ali... Džem. Džemin. Danas smo jeli, ajmo reći, polubesplatan ručak jer smo napravili 4 velike hrenovke, poli, pileće. To su nam ostavili gosti i napravila sam pomfrit. Znači, samo pomfrit je bio naš. Inače ne kupujemo hrenovke, ali kad su tu treba se iskoristiti. I imam veliki paket zaleđenih kranjskih kobasica i ne znam kako da ih iskoristim. Ako imate ideju, pišite mi. Ovo je naš luk i češnjak. A ovo smo dobili od susjeda danas, blitvu, mladu, i to ću isto iskoristiti sutra za ručak, obavezno. Sad ću po drugi put prat suđe i isto ću odmah oprat ovo iz onog prošlog besplatnog hola, ako se sjećate. Džem mi je propao, pretvorio mi se, kao što ste vidjeli, u ništa. U liziljku. Moram vam pokazati dio ono kao što sam vam pričala, zato jer sam morala uzeti u kuću. 2 ovakve kutije su za pohranu, može biti za mrvice, rižu, kakao, kavu, bilo šta. Onda jedan fotoalbum predivan, to nam baš treba, i ovo za raditi kolačiće ili za djecu da se igrati. I ovaj kao gift bag. Onda ručni mikser. Ja imam jedan sličan, ali tata me pitao da mu dam jedan, pa ćemo vidjeti. A unutra je Siemens. Dobro. Malo je tu puknut, da li to smeta, ne znam. Baš sam umorna i pojeli su me komarci, sad je već 9 na večer i sad idem još usisati, inače usisavam i perem oko 6, ali toliko mi se toga naredalo danas i još moram napraviti neku brzinsku večericu i oprat pod. To je prvi put da sam upalila klimu ovo ljeto ove godine, znači cijedim, umiramo tepline cijeli dan i sad više evo stvarno ne mogu. Još pod mi je ostalo za oprat što se tiče čišćenja, što baš moram. I onda još večera i tuširat se po 3. put, da, toliko je toplo. Sve je čisto, malo smo se ohladili i još sam malo spremila nešto i pripremila mašinu za robu. Sad ću još napraviti večericu kratku i to je to. Ja se nadam da ste uživali, da vam je video bio motivirajući i da ćete mi komentirati, tako da mogu imati i lijep dan dok čitam vaše komentare i odgovarati vam i dopisivati se s vama. Bye bye i hvala svima, laku noć!